Igongona-inĩ rĩa gũcokana mũciĩ kwa Judith Pareno kuma rĩrĩa amũrirwo ta mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa gũthingatithia ihoto. Nĩkuo President William Ruto okĩrĩire atongoria a mũng'ethanĩro akiuga nĩo marehete ihĩngĩca cia gũtwarithia bũrũri na mbere. Kuna tofauti mkubwa kati ya UDA, ODM ya broad-based na wale majamaa wengine. Sisi tunaamini katika umoja wa taifa letu la Kenya. Sisi hatuna ukabila na hatuna chuki na hatuna ubaguzi. Wale wengine mnawasikia lugha yao. Nyinyi wa Masai, nyinyi wa Kikuyu, nyinyi wa Kisii, sijui nyinyi wa Hindi. Mimi nataka niwaambie hawa watu wacheni kugawanya wa Kenya kwa misingi ya kabila. Ruto oritie muingĩ kunyururia migendere ya atongoria aya na kuria Kenya matue matua marũmu rĩrĩa mararuthĩrĩria atongoria. Taifa letu la Kenya ni ya muhimu kuliko chama kimoja, jamii moja ama mtu mmoja. Oho kĩama kĩa ODM gĩthiĩte na mbere gũthing'ĩrĩria no mũhaka gĩthukĩrwo gĩturwa kĩa mũnini wa president. Akorwo nĩ gũgũkorwo na ngirimiti o yothe gatagatĩ wa kĩama kĩa UDA na kĩama kĩa ODM mwerekera-inĩ wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027. You know, there are only two national parties I see in Kenya, ODM and UDA. But ODM itasimamisha viongozi kutoka MCA paka deputy president. I've taken and I've encouraged you to stay in government. Can you work hard? Because what I have planned together with the president is for the good of this country. Those are Baba's last words. Kuna watu watapeli huko wanarukaruka wanasema ati ODM inakatika mara mbili. Wacha niwaambie, ODM inasimama imara. Na sisi kama ODM hatuendi kuketi na UDA kama subordinates, tunakuja kama equal partners. Ndio tuweze kutengeneza serikali ambaye itakuja 2027. Hĩndĩ ĩyo atongoria kuma kaunti ya Kajiado moritie president gũtuithania ngarari cia mĩgũnda iria igũmĩire matũra maingĩ kaunti-inĩ ĩyo hamwe na kwandandũra waki wa barabara. Ati Kajiado mnasemaje? Ati Kajiado mnasemaje? Ngiribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.